kuwa kabiri ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka wa 2024 muri Libani habaye igitero gikomeye ku banyamuryango b'umutwe urwanya leta ya Isiraheli witwa Hezbollah. Udukoresho twitumanaho twitwa pagers uyu mutwe ukoresha twaturikanye abarwanashyaka bawo aho bari muri Libani. Byabaye mu buryo butunguranye cyane. Ni igitero cyahise cyegekwa kuri Isiraheli ndetse kuwa kane w'icyumweru gishize nabwo byabayeho pagers ziraturika, noneho ibintu biba bibi kurushaho. Minisitiri w'intebe wa Libani yahise atangaza ko Libani yinjiye mu bihe by'intambara. Minisitiri w'intebe w'iki gihugu yitwa Najib Mikati yavuze ko ibyakozwe na Isiraheli ari ibyaha by'ubugome byo ku rwego rukomeye. Ati intambara yatangiye mu mezi 11 ashize kandi bangamiye cyane abaturage bacu bo mu bice by'amajyepfo y'igihugu aho inzu zabo zirimo zirasenywa. Mikati yavuze ko Isiraheli ari igihugu cy'abanzi kitagendera ku mategeko mpuzamahanga. Yavuze ko bibabaje cyane kuba Loni nta kibikoraho kandi inshingano zayo za mbere ari ukuzana amahoro mu isi. Ubu hari icyo bagikomeye ko biciye mu mutwe uri muri iki gihugu wa Hezbollah. Bishoboka cyane ko mu masaha make agiye kuza hashobora gutangazwa intambara hagati ya Libani na Isiraheli. Intambara hagati ya Isiraheli na Libani ntabwo yaba ari ubwa mbere ibayeho, kubera ko mu myaka 76 ishize leta ya Isiraheli ibayeho yarwanya intambara nyinshi irwana n'ibihugu bitandukanye birimo na Libani. Kuva mu 1948 ubwo leta ya Isiraheli yavukaga, Libani yarwanye na Isiraheli mu 1982 ndetse mu 2006 nabwo ingabo za Isiraheli zinjiye muri Libani. None uyu munsi nabwo birashya bishyira gusubira mu ntambara hagati ya Libani na Isiraheli cyangwa se abarwanyi bakorera muri Libani, ubwo ni Hezbollah. Ubwo Isiraheli yavukaga igatangaza ubwigenge bwayo, ibihugu by'Abarabu ntabwo byemeye kubaho kw'iyi leta ya Kiyahudi, maze bitangizaho intambara. Abayahudi bihagazeho birwanaho ndetse banatsinda iyo ntambara. Ni intambara bo ubwabo Abayahudi bitiye ubwigenge. Muri iyi ntambara igihugu cya Libani cyayigizemo uruhare rukomeye cyane. Cyohereje ingabo zacyo muri Palestine kurwanya Abayahudi bashinjwaga kwigarurira ubutaka bw'Abarabu. Muri iyo ntambara umubare w'ingabo z'ibihugu by'Abarabu zinjiye muri iyo ntambara nyine zari hagati y'ibihumbi 23,500 n'ibihumbi 26,500. Harimo abanyamisiri ibihumbi 10, abanyayordaniya ibihumbi 4,500, abanyayiraki ibihumbi 3, abanyasiriya bari hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 6 ndetse n'abanyalibani igihumbi. Ni intambara yatangiye ku itariki ya 15 y'ukwa gatanu mu 1948. Isiraheli imaze amasaha make itangaje ubwigenge bwayo. Abayahudi birwanyeho bashushubikanye Abarabu, maze buri gihugu cyaje muri iyo ntambara kiri kumwe n'ibindi bigenzi byacyo gisubirayo cyonyine biciye mu masezerano buri gihugu cyagiye kigirana na Isiraheli. Libani imaze gutsindwa yasinye amasezerano na leta ya Isiraheli ku itariki ya 23 y'ukwa gatatu mu 1949. Nyuma yo gutsindwa n'ubundi hagiye habaho kutumvikana hagati ya Libani na Isiraheli, n'ubundi bishingiye ku kuba Libani ari igihugu gishyigikiye abanyapalestine kivuga ko bakwiye kwigenga. Byafashe indi ntera ubwo Libani yahindukaga indiri y'imitwe irwanya leta ya Isiraheli mu buryo bwa gisirikare. Byatangiye ari umutwe w'abanyapalestine wari ugamije kubohora Palestine, Palestine Liberation Organization PLO. Nyuma yaje kuba indiri ya Hezbollah igihanganye na Isiraheli kugeza n'uyu munsi. Byose bitangira hari mu mpera z'umwaka wa 1964 ndetse n'intangiriro z'umwaka wa 1965. Icyo gihe mu isi hakwirakwiriye amakuru yo gushingwa k'umutwe w'abanyapalestine wari ugamije kubohora Palestine, niyo navugaga mu kanya, Palestine Liberation Organization PLO. Nyuma y'igihe gito uyu mutwe ushinzwe wayobowe n'umunyapalestine warwaniye ubwigenge bwayo imyaka myinshi, Yasser Arafat. Uyu yahanganye na Isiraheli ubuzima bwe bwose kugera yishwe na Mossad mu kwa 11 mu 2004. Uyu mutwe wa PLO ushingwa wari ugiye kwikemurira ibibazo by'abanyapalestine mu buryo bwawo, kubera ko bari bamaze kubibona ko ntacyo ibihugu by'Abarabu byari kuzabamarira mu gukemura ibyo bibazo nyine.
nyuma y'aho abanyapalestine batangirije umuryango wabo wa PLO, ni nabwo bahise batangira gushyiraho imitwe yitwara gisirikare inakoresha intwaro yagombaga guhangana n'igisirikare cya Isiraheli. Ni imitwe yanagiye igaragara mu bikorwa byinshi by'ubwiyahuzi n'ubwicanyi. Kuva mu 1965 PLO igishingwa yari ifite ibirindiro mu bwami bwa Yordania, gusa bigeze mu myaka y'1970 nyuma y'imvururu n'umutekano muke watejwe n'abanyapalestine, umwami Hussein wa Jordani yafashe umwanzuro wo kubirukana, maze kubwumvikane ibirindiro bya PLO byimurirwa muri Libani biciye muri Syria. Aha PLO yimukiye n'abarwanyi bayo bari bayobowe na Yasser Arafat. Bageze muri Libani batangiye kujya bagaba ibitero muri Isiraheli ndetse batangira gutwara ubuzima bw'abanya-Isiraheli. Birumvikana Isiraheli yavuze ko ibingi bitabyemera, itanabyihanganira. Abarwanyi b'abanyapalestine batangiye kujya bambuka umupaka wo mu majyaruguru ya Libani na Isiraheli, bakica abantu bagashimuta abandi, by'umwihariko abakerarugendo. Nk'ubwo mu kwezi kwa gatatu mu 1978 aba barwanyi ba PLO bagerageje gushimuta bus yari itwaye abagenzi, ariko igisirikare cya Isiraheli kirahagoboka, haba imirwano yaguyemo abagenzi 34 bari muri iyo bus. Ako kanya mu gusubiza kuri icyo gitero, igisirikare cya Isiraheli cyahise kigaba ibitero byo gusunika abo barwanyi b'abanyapalestine bari barashinze ibirindiro byabo mu majyepfo ya Libani mu rwego rwo gutuma amajyaruguru ya Isiraheli atekana. Nanone kandi umunsi ku wundi, kubera inkunga y'ibihugu by'Abarabu, umutwe wa PLO wakuraga vuba vuba, kubera ko nko mu 1981 wari umaze kugira abanyamuryango barenga 18,000. Wari umaze no kugira abarwanyi b'abanyamahanga babarirwaga hagati y'5,000 n'6,000 bari baraturutse mu bihugu nka Libya, Iraq, Ubuhindi, Sri Lanka, Chad na Mozambique. Uyu mutwe wari umaze no kugira ububiko bw'intwaro buri ku rwego rwo hejuru, nibura bwashoboraga gukoreshwa na brigade 5 za gisirikare. Ububiko bw'intwaro bwa PLO bwarimo za rokete za Katyusha ndetse n'ikoranabuhanga ryari rigezweho ryo kuyobya indege, kandi wari warahawe na Syria za missile zishobora gukoreshwa mu guhanura indege. Uyu mutwe wari umaze gukomera bikomeye cyane. Ibi rero nibyo byahaga ubushobozi igisirikare cya PLO bwo kugaba ibitero bikomeye cyane kuri Isiraheli, ku buryo mu mwaka w'1982 ibintu byarushijeho gukomera. Ahitwa Galilaya, ibitero by'abarwanyi b'abanyapalestine byariyungikanije ku kigero kiri hejuru cyane. Za bombe zivuye muri Libani zatangiye kwisuka ku midugudu ya Isiraheli yari iri muri aka gace, ku buryo ibi byanatumye bamwe mu baturage b'Abayahudi bahita batangira guhunga, bava mu ngo zabo, abandi bajya mu bwihisho bw'ibisasu buzwi ku izina rya bomb shelter. Ibi byo kubuza amahwemo abanya-Isiraheli bakagera aho bahunga ni ikintu leta ya Isiraheli yavuze ko idashobora kwihanganira na gato. Yarahiriye ko nta kintu na kimwe kizongera gutuma umuyahudi ahunga akava ku butaka bwe. Byihuse leta ya Isiraheli yatangiye gutekereza ku gisubizo kirambye cyahabwa iki kibazo. Mu gihe abategetsi ba Isiraheli bari bakirimo kubyibaza, abarwanyi ba PLO bahise bakora igisanasa kirirego, maze ku itariki ya 3 y'ukwa gatandatu mu 1982 agatsiko k'aba barwanyi kagaba igitero ku ambasaderi wa Isiraheli mu Bwongereza, Bwana Shlomo Argov. Araraswa ndetse arakomereka cyane hafi gupfa. Iki cyabaye nk'ikimenyetso cy'agasuzuguro k'abanyapalestine kuri Isiraheli, niko abategetsi ba Isiraheli bavuze. Minisitiri w'intebe wa Isiraheli Menachem Begin, minisitiri w'ingabo Ariel Sharon n'umugaba mukuru w'ingabo za Isiraheli General Raphael Eitan bahise bemeza ko bagomba kwambuka umupaka wa Isiraheli na Libani, bakihanangiriza abanyapalestine aho bava bakagera, bakabaha gasopo n'isomo ry'intambara. Ku itariki ya 4 y'ukwa gatandatu mu 1982 minisitiri w'intebe wa Isiraheli ari imbere y'inteko ishinga amategeko ya Isiraheli Knesset yavuze ko mu rwego rwo kwirinda indi Treblinka ndetse n'izindi nkambi ziciyemo ibihumbi by'Abayahudi mu ntambara ya kabiri y'isi, ngo hagomba kubaho ibitero ku mitwe y'iterabwoba y'abanyapalestine.
Treblinka nari mvuze ni imwe mu nkambi ziciwemo abayahudi benshi cyane mu gihe cya Holocaust. Knesset yahise itora ibyemeza, ibimuhaye uburenganzira bwo kujya mu ntambara, nawe ahita amabwiriza abayobozi b'ingabo yo guhita bategura intambara ikomeye cyane. Niko byahise bishyirwa mu bikorwa. Ku itariki ya 6 y'ukwa gatandatu mu 1982 ingabo z'igisirikare cya Isiraheli zambutse umupaka uhuza Isiraheli na Libani, zigaba ibitero byari biyobowe n'uwari minisitiri w'ingabo wa leta ya Isiraheli icyo gihe, General Ariel Sharon. Ni igikorwa cya gisirikare cyiswe Icyo guha amahoro Galilea, Operation for Peace of Galilee. Abasirikare 60,000 bari ku 50 y'urugamba, bahereye mu majyepfo ya Libani bahangana n'abarwanyi b'abanyapalestine, ariko banakomeza urugendo bagana i Beirut ku murwa mukuru wa Libani. Mu ntangiriro igikorwa cy'ibanze cy'igisirikare cya Isiraheli kwari ugusunika abarwanyi ba PLO bakagezwa nibura ku birometero 40, noneho bagakurikizaho kujya i Beirut kujya gusenya ibirindiro bikuru bya PLO. Abashakashatsi benshi bagaragaza ko muri ibyo bitero guverinoma ya Libani yari ishyigikiye ibyo bitero, kubera ko nayo kuva abarwanyi ba PLO bagera muri Libani babaye isoko y'ibibazo by'umutekano muke waranzwe muri icyo gihugu mu kinyacumi cyose cyo mu 1970. Iki gihe Libani yari ishyigikiye Isiraheli, ndetse rwose ibice by'amajyepfo ya Libani yose ntabwo igisirikare cya Libani cyari kikibigenzura. Ubwo bushobozi ntabwo cyari kikibufite, ku buryo n'abategetsi ba Libani barabyivugiye kenshi. Urugero ni ku itariki ya 14 y'ukwa 10 mu 1976 wari ambasaderi wa Libani mu muryango w'abibumbye Edward Gora yabwiye inteko rusange y'uyu muryango ko Libani ibangamiwe cyane n'abarwanyi b'abanyapalestine b'umutwe wa PLO bigaruriye uduce tumwe tw'icyo gihugu, aho bari barazengereje abaturage ba Libani, barabashimutaga bakabagira imfungwa zabo bakanabica. Muri iyo ntambara birumvikana leta ya Libani yari yishimiye ibitero bya Isiraheli ku butaka bwayo, ariko nanone ku rundi ruhande PLO yahise ibona ubufasha bwa leta ya Syria, kuko Perezida Hafez al-Assad ni se wa Bashar al-Assad, nawe yari umuntu wa hafi ufasha rwose abanyapalestine kugira ngo bigenge, kandi yazaga imbere cyane mu barwanyaga Isiraheli icyo gihe. Yahise abaha intwaro, indege ndetse n'ibimodoka by'intambara, ndetse abohereza n'abasirikare bagera ku 30,000. Ingabo za Isiraheli zikigera muri Libani zahise zicakirana n'ibirindiro by'abanyapalestine bari mu gace kitwa Tyre. Ahangaha mu mirwano ikaze abanya-Isiraheli bahise bahatahukana intsinzi, basenya ibyo birindiro ndetse banakomeza muri uyu murongo bagana mu bice by'ahitwa Sidone. Aha naho bahasenye inkambi z'impunzi z'abanyapalestine, ndetse zanifashishwaga mu gutoza abarwanyi ba PLO, zarimo iyitwa Rashidia, iyitwa Burj Ash-Shamali ndetse n'iyitwa Al-Bas. Gusa nanone mu kugana i Beirut, ubuke bw'abasirikari b'abanya-Isiraheli byatumye batayo z'igisirikare cya Isiraheli IDF zigabanya umuvuduko, ndetse ubwo ni nako abarwanyi b'abanyapalestine bari bamenyereye kurwana kinyeshyamba nabo bagendaga bagaba ibitero bikomeye kuri izi ngabo. Kandi ubwo ni nako muri iyo ntambara hahise hazamo n'andi matsinda y'abarwanyi batabarizwaga muri PLO ya Yasser Arafat, ariko baza gufasha PLO. Aho wavuga nka Hezbollah, Amal, PKK n'indi mitwe itandukanye yose yarwanyaga abayahudi kandi yabonaga ubufasha buva mu bihugu by'Abarabu ku bwinshi. Henshi abayahudi baciye mu ntambara y'abanyapalestine bagendaga bigarurira buri santimetero ku yindi bagana i Beirut, bagiye banigarurira inkambi nyinshi z'abanyapalestine. Aho mbere yo gutangiza imirwano yo kwigarurira izo nkambi babanzaga gukoresha za mikro zirangurura, bakabwira aba baturage kwitandukanya n'abarwanyi bafite intwaro kugira ngo batagwa mu mirwano. Amashami ya gisirikari ya Isiraheli, cyaba igisirikare cyo mu kirere, icyo mu mazi ndetse n'amato y'intambara muri Mediterane, byose byahaye ubufasha abasirikare bari ku butaka muri iyo ntambara. Ku itariki ya 9 y'ukwa gatandatu igisirikare cya Isiraheli cyo mu kirere cyabashije kwangiza indege 29 za Syria, ndetse kinasenya ibisasu birasa indege 17 bya Syria.
nanone abanyasiriya bagerageje kwitambika abayahudi mu kwigarurira umujyi wa Ain Zalta, ariko abanyasiriya batsindwa rugikubita. Umujyi wigarurirwa n'abayahudi, maze uru rugamba ruhitana abanyasiriya 100 n'ibimodoka by'intambara 35 mu gihe abanyayisirayeli 11 bahaguye. Nyuma yo gufata uyu mujyi bahise banongeraho gufata undi witwa Ain Dra. Ubwo ni nako bahise bafata umuhanda munini cyane wahuzaga Beirut na Damascus muri Syria. Ubwo nanone niko aho abayahudi bari bigaruriye, igisirikare cya Isirayeli cyahitaga gitangira gukora imikwabo no gusaka intwaro zagiye zibikwa n'abarwanyi ba PLO. Ndetse ubwo ni nako ibice by'amajyepfo byahise bisubizwa mu maboko y'igisirikare cya Libani. Ku itariki ya 14 y'ukwa gatandatu, nyuma yo kugota umujyi wa Beirut, by'umwihariko igice cy'uburengerazuba bw'umujyi, noneho indege za Isirayeli zahise zitangira kurasa ibisasu mu kirere cya Beirut, ndetse bigasimburana n'ibisasu byaraswaga n'amato ya gisirikare. Ibi bisasu babirasaga muri Beirut bagamije kwica bamwe mu bayobozi bakuru ba PLO. Kubera rero ibi bitero by'ibisasu biremereye byatumye Yasser Arafat ava ku izima, maze afata icyemezo cyo guhunga yimura ibirindiro bikuru bya PLO abivana Beirut, ndetse nawe arahunga ava muri Beirut aca mu Bugereki ajya Tunis muri Tunisia. Aha niho yakomeje kuyoborera PLO. Mu kugota umujyi wa Beirut, ingabo za Isirayeli zaciye imiyoboro ijyana amazi mu mujyi, ndetse bahagarika umuriro w'amashanyarazi. Ibi igisirikare cya Isirayeli cyabikoze kugira ngo gice intege abarwanyi b'abanyapalestine, ndetse no kugira ngo ugire ikintu icyo ari cyo cyose ujyana mu mujyi. Izi ngabo za Isirayeli zabanzaga kugusaka ngo barebe niba nta ntwaro ugiye kwinjiza. Ubu buryo abayahudi babuhisemo kubera ko babonaga ko gushaka kwigarurira umujyi wose byari kubasaba byinshi cyane, haba ibikoresho, ariko cyane cyane byari gutwara ubuzima bw'abasirikare babo. Rero ntabwo bashimye kwigarurira Beirut, ahubwo basunikiye abarwanyi ba PLO gusohoka muri uwo mujyi. Ndetse rimwe na rimwe Mossad yagiye yinjiza abatasi bayo b'Abarabu muri Beirut bafite imodoka zikoreye ibisasu, zikajya kubiturikiriza mu mujyi mu rwego rwo gutesha umutwe aba barwanyi. Nyuma y'ibyumweru 7 abayahudi bagaba ibitero kuri Beirut bari hanze y'uyu mujyi, General Ariel Sharon yagaragaje umugambi wo kwigarurira igice cy'uburengerazuba bwa Beirut, ariko uyu mugambi ntiwemerwa na guverinoma ya Isirayeli. Ibi byarakomeje bigera mu kwezi kwa 8, ubutegetsi bwa President Ronald Reagan wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bujya mu bikorwa byo guhuza impande zombi, maze abarwanyi ba PLO bemera kuva mu bice byose bya Beirut nk'uko Isirayeli yabisabaga kugira ngo ihagarike ibitero byayo. Babyemeranyije mu masezerano yasinywe ku itariki ya 18 y'ukwa 8 mu 1982. Mu minsi 3 yakurikiyeho, ingabo z'amahanga zirimo abakomando b'Abafaransa 350 n'abamarines b'Abanyamerika 800 ndetse n'izindi ngabo bose hamwe bagera ku 2130 bageze muri Libani bakurikirana uburyo abarwanyi ba PLO bavanwa muri uwo mujyi wa Beirut. Mu ntangiriro aba barwanyi babanje gutwarwa n'amato, abandi bakoresha y'ubutaka bava muri Libani. Muri aba bose abagera ku 8500 bahungiye muri Tunisia, mu gihe abandi 2500 bahungiye mu bindi bihugu by'Abarabu. Ibi byabaye nk'ahari ikimenyetso cyo gutsinda kwa Isirayeli, kubera ko n'ubundi bagiye mu ntambara bashaka kwirukana abarwanyi ba PLO bahoraga bagaba ibitero kuri Isirayeli. Nubwo rero Isirayeli yageze kuri iyi nsinzi, ariko ingabo zayo zashinzwe kuba zarisha abaturage b'inzirakarengane hakoreshejwe ibisasu biremereye zarashe kuri Beirut. Ariko by'umwihariko zashinzwe ubwicanyi bwabereye mu nkambi z'impunzi za Sabra ndetse na Shatira, ahishwa magana y'abagabo, abagore ndetse n'abana b'impunzi b'Abanyapalestine. Ubu bwicanyi bwarunzwe ku mutwe wa General Ariel Sharon wayoboye ingabo za Isirayeli muri iyi ntambara, ngo kubera ko ingabo ze zemereye Abanyalibani kwinjira muri izo nkambi zica Abanyapalestine b'impunzi. Birumvikana Libani yari ifite umujinya kubera ko PLO yari yarigaruriye ibice bitandukanye bya Libani. Nanone aho abarwanyi ba PLO baviriye muri Libani, ntabwo abasirikare ba Isirayeli bahise bahava, kubera ko leta ya Isirayeli na Libani basinyanye amasezerano mu kwezi kwa 5 mu 1983 ko abasirikare ba Isirayeli bagombaga gukomeza kuba mu majyepfo ya Libani
ahiswe muri zone y'umutekano. Ariko mu kwa gatatu mu 1984 aya masezerano yaje guseswa. Noneho mu kwa mbere mu 1985 leta ya Isiraheli itangira gukura ingabo zayo muri Libani, ariko ihasiga umubare muto wagombaga gufasha abasirikare ba Libani kugenzura agace k'amajyepfo yayo ahari ingabo za Isiraheli. Izi nazo zahavanywe burundu ku itariki ya 24 y'ukwa gatanu mu 2000. Gusa nanone kwirukana abarwanyi ba Palestine muri Libani nabyo byasabye ikiguzi kitoroshye cyane, kubera ko intambara yo muri Libani yahitanye abasirikare barenga 1000 b'Abayahudi. Ariko nanone yaniciwemo General Yekutiel Adam, wari umugaba mukuru w'ingabo wungirije wa Isiraheli. Yarashwe n'umusore muto w'imyaka 15 w'umunyapalestine. Uyu yari yarakiriwe n'abasirikare ba Isiraheli nk'umwana muto ubafasha, maze aza kurasa uyu mujenerali ukomeye cyane arapfa. Uyu Yekutiel Adam ni nawe wari ukuriye Operation Thunderbolt cyangwa se Operation Entebbe, ya operation yo kubohoza abaturage ba Isiraheli bari bashimuswe n'abanyapalestine n'indege yabo yari batwaye bakajyanwa ku kibuga cy'indege cya Entebbe muri Uganda hari mu 1976. Igisirikare cya Isiraheli muri iyi ntambara kirukanye abarwanyi ba PLO bava muri Libani, ariko mu buryo kitamenye neza nuko kuhava kwa PLO y'abanyapalestine byahaye umwanya undi mutwe na urakura uharanira gusenya leta ya Isiraheli. Uwo ni Hezbollah. Uyu mutwe nawo mu mwaka wa 2006 watumye habaho intambara ya kabiri ya Isiraheli na Libani. Ubwo hari hashize imyaka 24 yo mu 1982 irangiye. Mbere yo kubabwira byinshi kuri iyi ntambara ya Libani yo mu mpeshyi yo mu 2006, reka manze mbasobanurire umutwe witwa Hezbollah nuko byarangiye uhanganye na Isiraheli mu rugamba narwo maze igihe kirekire. Uyu mutwe wa Hezbollah ni umutwe wa politiki w'abayisilamu b'abashia, ndetse ufite igisirikare gikomeye cyane, ukabona afite ibirindiro bikomeye mu gihugu cya Libani, aho wabaye kuva washingwa mu myaka y'1970. Ndetse ubu Hezbollah nicyo gisirikare gikomeye ku isi ariko kitabarizwa ku gihugu na kimwe, ku buryo nubwo Hezbollah ikorera muri Libani ntabwo igisirikare cya leta ya Libani gifite ijambo na rimwe cyabwira Hezbollah. Hezbollah yavutse mu gihe cy'intambara yo muri Libani yo mu 1975. Iki ni nacyo gihe abarwanyi b'abanyapalestine ba PLO bari bakijya muri iki gihugu cya Libani, ubwo bari bamaze kwirukanwa n'umwami Hussein wa Jordani mu kanya twabivugaga. Muri icyo gihe rero nibwo umutwe wa Hezbollah washinzwe ugamije kurinda no kurengera abayisilamu b'abashia muri Libani. Hezbollah igishingwa wari umutwe usanzwe ariko wakomeye cyane ubwo muri Iran habaga impindura amatwara ya Kiislamu, maze abayisilamu b'abashia bo muri Libani bahita bajya kwibera muri Iran mu 1979. Ndetse uretse ubufasha bwa Iran, Hezbollah kuva yashingwa yanahawe inkunga na leta ya Syria kubera amafaranga menshi ya guverinoma y'abayisilamu b'abashia yo muri Iran ndetse naturuka muri Syria. Hezbollah yatangiye ku mutwe ukomeye cyane kandi utavugirwamo, batangira kubaka igisirikare gikomeye kubera ko Hezbollah yagize uruhare rukomeye cyane mu gufasha abanyapalestine mu ntambara ya mbere ya Libani mu 1982. Ku mubare munini Hezbollah igizwe n'abarabu benshi bagendera ku matwara akaze yitirwa Islam b'abashia, noneho ikanafashwa na Iran ndetse na Syria. Ucyumva ba ikorana nabo bita byumvikanisha neza ko kuri Hezbollah umwanzi wa mbere ukomeye uri no mu marembo hafi yayo neza ari Isiraheli ndetse n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi by'inshuti za Isiraheli. Nyuma y'intambara ya mbere yo muri Libani yo mu mwaka wa 1982 yatumye abarwanyi b'abanyapalestine ba PLO bava muri Libani bagatatanira mu bindi bihugu bigiye bitandukanye by'abarabu, byatumye Hezbollah isigara ari yonyine mu kibuga, maze yubaka ibirindiro bikomeye cyane muri Libani, ari naho yaturukaga igaba ibitero kuri Isiraheli mu gihe kinini. Ibitero bya Hezbollah ku baturage n'igisirikare cya Isiraheli
byamaze igihe kirekire kandi byica benshi kugeza no mu mahanga ya kure. Nkaho mu mwaka w'igihumbi na magana cyenda mirongo cyenda na kane Hezbollah yagabye igitero cy'igisasu muri Argentine mu gice gituwe n'abayahudi benshi, aho iki gitero cyahitanye abagera kuri 85. Ndetse kandi Hezbollah yagabye ibitero byo guturitsa ibisasu kuri ambasade ya Israel mu Bwongereza n'ahandi hagiye hatandukanye. Ariko Israel nayo yagiye inyuzamo ikivuna Hezbollah nko mu 1992. Israel yishwe wari umuyobozi wa Hezbollah wanagize uruhare mu kuyishinga, Abbas al-Muzawi. Gusa ibitero bya Hezbollah byiyongereye cyane hagati y'umwaka wa 2000 n'2006, ubwo ibisasu biremereye bya Hezbollah byagiye byitura ku duce dutandukanye, ndetse hakabaho no gushimuta abasirikare ba Israel. Nkaho mu 2000 Hezbollah yashimuse abasirikare 3 ba Israel iranabica. Nyuma y'imyaka 4 imirambo y'aba basirikare yazamwe muri Israel, nyuma yaho habereye igikorwa cyo kugurana iyo mirambo n'iy'abarwanyi ba Hezbollah bari barafashwe na Israel. Ku rundi ruhande Hezbollah yakomezaga kwaguka umunsi ku wundi ku buryo byageze mu 2006 uyu mutwe ufite abarwanyi bagera ku 15,000. Nyuma y'ibitero bitandukanye, ku itariki ya 12 y'ukwa karindwi mu 2006 isaa 3 za mu gitondo muri Israel, igisirikare cya Israel IDF cyafashe icyemezo cyo kwivuna umutwe wa Hezbollah kiwugabaho igitero gikomeye cyahawe izina rya Operation True Promise. Ni igitero cyatangijwe nyuma y'ibisasu bya Katyusha byaraswaga mu majyaruguru ya Israel mu mujyi wa Shlomi. Muri ako kanya nanone abarwanyi ba Hezbollah bambutse umupaka wa Israel na Libani hafi y'agace kitwa Zarit, bagaba igitero ku birindiro by'ingabo za Israel zari zicunze umutekano hafi aho ngaho. Mu kanya gato aba barwanyi bishe abasirikare 3 ba Israel bashimuta abandi 2, aribo First Sergeant Ehud Goldwasser na First Sergeant Eldad Regeve. Aba basirikare bakimara gushimutwa, imodoka y'igisirikare cya Israel yagerageje kubatabara ariko ihita iturikanwa n'igisasu. Aha muri iki gitero abantu bagera ku 8 barapfuye, harimo n'abasirikare bandi 6 bakomeretse. Iki gitero nicyo cyatangije intambara ya kabiri ya Libani, kubera ko Hezbollah ikimara gushimuta abasirikare ba Israel yahise itangaza ko Israel izabona abasirikare bayo ari uko ifunguye abanyalibani 4 bari bafunzwe na Israel, barimo witwa Samir Kuntar, umunyalibani wari warafashwe mu 1979 ndetse akanahamywa icyaha cyo kwica abasirikare ndetse n'umupolisi. Undi yari Nasim Nisri, umunya-Israel wari ufite ubwene gihugu bwa Libani, wari waraburanishijwe agahamywa ibyaha byo kuneka Israel. Undi Hezbollah yasabaga ko arekurwa yari Yahya Skafu, umunya-Libani Hezbollah yavugaga ko afungiye muri Israel, ariko leta ya Israel yikavuga ko yaguye mu ntambara. Ndetse Ali Faratan, umunya-Libani Hezbollah yavugaga ko nawe afungiye muri Libani, nawe yasabaga ko afungurwa. Umuyobozi wa Hezbollah Hassan Nasrallah yavuze ko Israel yari yaranze kurekura izo mfungwa, ko rero niba ibya diplomasi byari byanze ubwo hagombaga gukoreshwa intambara. Kandi yavuze ko nta operation ya gisirikare ya Hezbollah yabafasha gutorokesha izo mfungwa, ko ahubwo icyashoboka ko ari ugutwara imfungwa noneho hakabaho ibiganiro. Ubundi iyi ngiyi niyo yari impamvu nyamukuru y'ibitero by'uyu mutwe wa Hezbollah kuri Israel. Guverinoma ya Israel nayo yavuze ko icyo gikorwa cya Hezbollah ari ubushotoranyi, ko kandi guverinoma ya Libani igomba kwirengera ingaruka z'icyo gitero. Ubwo ni nako indege z'igisirikare cya Israel ku mabwiriza y'umugaba mukuru w'ingabo za Israel Lieutenant Colonel Dan Halutz zatangiye kurasa muri Libani mu rwego rwo kuzibira amayira yose kugira ngo abasirikare bari bashimuswe batajyanwa kure muri Libani cyangwa se bakavanwa mu gihugu. Ku itariki ya 13 y'ukwa karindwi igisirikare cya Israel cyakomeje ibitero byo mu kirere ku buryo barashe inzira zose zigana ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Beirut ndetse no ku byambu byose, kandi bakomeza kubigenzurira hafi kugira ngo Hezbollah idacikana abasirikare ba Israel yari yashimuse.
Isirayeli yashakaga kubohora abo basirikare uko byagenda kose. Ku rundi ruhande abasirikare ba Isirayeli Hezbollah yarabimanye, ahubwo nayo ikomeza kurasa ibisasu kuri Isirayeli. Isirayeli ibonye ko bimaze kunanirana, yahisemo kohereza ingabo zo ku butaka, maze ku itariki ya 16 y'ukwa karindwi guverinoma ya Isirayeli ishyira hanze itangazo rivuga ko itangije ibitero bya gisirikare kuri Hezbollah, ko atari kuri leta ya Libani. Ibi byahawe izina rya Operation Change of Direction, guhindura icyerekezo. Ku itariki ya 17 y'ukwa karindwi ari imbere ya Knesset, ubwo n'inteko ishinga amategeko ya Isirayeli, minisitiri w'intebe Ehud Olmert yamenyesheje igihugu cyose ko hari hagiye kubaho igitero cyari kigiye kujya muri Libani guhangana na Hezbollah. Agaragaza ko icyo gitero cyari gifite intego enye. Iya mbere kwari ukugarura abasirikare ba Isirayeli bari bashimuswe na Hezbollah. Iya kabiri kwari ugutuma habaho guhagarika imirwano mu buryo bwuzuye. Iya gatatu kwari ugutuma abasirikare ba Libani bava mu gice cy'amajyepfo kugenzura umutekano waho. Ndetse iya kane ariyo ya nyuma kwari ukwirukana Hezbollah mu majyepfo ya Libani, kubera ko yari imaze kuba ikibazo ku mutekano wa Isirayeli. Nyuma y'iminsi 5 ingabo za Isirayeli zitangije ibitero, ubwo hari ku itariki ya 22 y'ukwa karindwi mu 2006, zabashije kwigarurira umudugudu muto warimo ibirindiro bya Hezbollah witwa Marun al-Ras. Nyamara mbere yaho gato itsinda ry'aba special force ba Isirayeli bari bananiwe kuhigarurira. Ku itariki ya 24 nibwo igisirikare cya Isirayeli cyegereye umujyi wa Bint Jbel wabarizwagamo ibirindiro bikomeye bya Hezbollah. Ahangaha hari hagiye kubera urugamba rukomeye cyane mu ntambara ya kabiri ya Libani. Mu gitondo cyo ku itariki ya 25 y'ukwa karindwi urugamba rwaratangiye, ingabo za Isirayeli zishaka kwinjira muri uwo mujyi, maze abarwanyi ba Hezbollah nabo babibamba, ku buryo bigeze ku itariki ya 30 y'ukwa karindwi igisirikare cya Isirayeli cyafashe umwanzuro wo gusubira inyuma. Ariko nticyacika intege, gikomeza kugerageza ibishoboka kugera ku itariki ya 14 y'ukwa munani kitarawigarurira. Uyu mujyi wasabye byinshi abayahudi, ku buryo haguye abasirikare barenga 20 ba Isirayeli, abandi benshi barakomereka. Nyuma y'intambara umunyamakuru w'umuyahudi witwa Uri Bar Joseph yanenze cyane umugaba w'ingabo za Isirayeli Lieutenant Colonel Harutz kuba yarahatirije abasirikare be ngo bafate umujyi wa Bint Jbel, kandi yarabibonaga ko biza kumusaba byinshi. Nanone mu mitekerereze yo kwirukana Hezbollah mu mijyi hafi ya Isirayeli, igisirikare cya Isirayeli cyagabye ibitero ku wundi mujyi witwa Aita Ashab. Hari ku itariki ya 31 y'ukwa karindwi, ariko muri uwo mujyi nabwo Hezbollah ibabera ibamba. Ndetse n'umunsi wakurikiyeho ku itariki ya 1 y'ukwa munani biranga burundu. Neza igisirikare cya Isirayeli kinanirwa kwinjira muri uyu mujyi, kugeza ubwo General Gad Eisenkot yamenyesheje umugaba mukuru w'ingabo za Isirayeli ko ingabo afite zitashobora kwigarurira umujyi. Uru rugamba rwatwaye abasirikare 28 ba Isirayeli. Mu minsi ya nyuma y'urugamba ku matariki ya 11 n'iya 12 mu kwa munani, igisirikare cya Isirayeli cyagabye ibitero ku birindiro bya Hezbollah byari ku misozi mu rugamba rwahitwa Wadi Saluki. N'urugamba rwahitanye abasirikare 11 ba Isirayeli, ariko birangira bigaruriye aka gace. Nubwo ku rugamba rwo ku butaka igisirikare cya Isirayeli cyagowe rwose, ariko icyo mu kirere cyifashishije indege zacyo cyarasha ahantu henshi cyane muri Libani. Ku ruhande rwa Hezbollah, muri iyi ntambara rwose yo yaratuje, maze yiyemeza guhangana na Isirayeli ku kiguzi cyose byayisaba. Niko ku rundi ruhande ingabo za Isirayeli nazo zarimo ziga amayeri yo guhashya Hezbollah mu majyaruguru ya Libani. Mu gihe rero impande zombi zarimo zisuganya kugira ngo habone kutsinda, umuryango w'abibumbye warakomakomye, maze akanama gashinzwe umutekano mu muryango w'abibumbye gatora umwanzuro numéro 1701 wo guhagarika intambara ako kanya.
uyu mwanzuro wavuga ko Hezbollah mu majyepfo ya Libani yamburwa intwaro, noneho Israel nayo igakura ingabo zayo muri Libani byihuse. Ku itariki ya 12 y'ukwa munani mu 2006 umuyobozi wa Hezbollah yemeye ko ingabo ze zirekeraho kurasa mu gihe Israel iri busubira inyuma. Nyuma y'iminsi ibiri ku isambiri z'igitondo ku itariki ya 14 y'ukwa munani, Minisitiri w'Intebe Ehud Olmert yatangaje ihagarikwa ry'imirwano. Ibi nanone yabibwiye Knesset. Kandi uyu mwanzuro wavuga ko imipaka ya Libani igomba kubahirizwa. Ikindi uyu mwanzuro wavugaga nuko kugira ngo mu duce two mu majyepfo ya Libani haboneke umutekano, hagombaga koherezwa ingabo za leta ndetse n'iz'umuryango w'abibumbye kugira ngo hato hatongera kubaho gukozanyaho hagati y'impande zombi. Ndetse ibingibi byarakozwe, ingabo zirahoherezwa. Intambara igihagarara muri Israel hahise havuka impaka, aho bamwe mu baturage basabaga Minisitiri w'Intebe Olmert kwegura akajyana na Minisitiri w'Ingabo Amir Peretz n'umugaba w'ingabo Lieutenant Colonel Dan Halutse. Bazizwaga kuba barajyanye Israel mu ntambara idasobanutse isa naho ntacyo yari imaze kandi nta n'umusaruro yagezeho. Rero kubera igitutu cyinshi, Minisitiri w'Intebe Olmert yashyizeho komisiyo yiswe Winograd Commission ngo icukumbure ukuri kw'ibyabayeho mu ntambara. Ariko itarashyira hanze raporo yayo, umugaba w'ingabo Lieutenant Colonel Halutse yahise yegura ku nshingano ze mu kwa mbere mu 2007. Yemera ko atayoboye ingabo neza uko bikwiye mu ntambara yo muri Libani. Mu kwa kane mu 2007 iyi komisiyo yashyizweho yagaragaje ko iyi ntambara ya kabiri muri Libani nta ntsinzi ya gisirikare yagezeho ifatika, ko kandi igisirikare cyo ku butaka cya Israel kitari kiteguye bihagije ku buryo cyajya mu rugamba, ndetse ko n'icyabajyanye muri Libani cyo kubohora abasirikare babo kitagezweho. Hashize imyaka ibiri intambara ibaye. Mu kwezi kwa gatandatu mu 2008 leta ya Israel yemeye kumvikana na Hezbollah mu ihererekanwa ry'imfungwa. Maze ku itariki ya 16 y'ukwa karindwi mu 2008 leta ya Israel yakira imirambo y'abasirikare bayo babiri bari barashimuswe mu 2006, bagatuma intambara irota. Maze Israel nayo iha Hezbollah umwe mu bantu bane yasabaga mbere y'intambara witwa Samir Kuntar, ari kumwe n'abandi barwanyi bane ba Hezbollah bari barafatiwe mu ntambara. Ubwo ni nako babasirikare bashyinguwe mu cyubahiro ku itariki ya 17 y'ukwa karindwi mu 2008. Gusa iyi ntambara yambuye amahirwe Ehud Olmert yo gukomeza kuyobora Israel, kubera ko mu 2008 yareguye, maze mu mwaka umwe wakurikiyeho asimburwa na Benjamin Netanyahu bakunda kwita bibi ku mwanya wa Minisitiri w'Intebe ukiwuriho n'uyu munsi. Nawe ubutegetsi bwe buracyahanganye na Hezbollah. Nubwo hashize imyaka 18 ingabo za Israel zambutse imipaka ya Israel na Libani. Kuva ku itariki ya 7 y'ukwa 10 2023 ubwo Hamas yagabaga ibitero kuri Israel, umutwe wa Hezbollah nawo wahise utangira kugaba ibitero kuri Israel. Israel nayo irasubiza mu bitero by'ibisasu biremereye cyane bihererekanwa hagati y'impande zombi. Gusa no muri izi mpera z'icyumweru mu gicuku cyo kuri uyu wa gatandatu, Hezbollah yarashe ibisasu birenga 100 mu majyaruguru ya Israel, biza bikurikira ibitero byitiriwe Israel byo guturitsa udukoresho twitumanaho two muri Hezbollah mu cyumweru gishize, ahapfuye bagera kuri 45 bahitanwe n'iryo turika. Ubu rero hari icyoba kidasanzwe cy'uko ingabo za Israel zishobora kongera kwambuka imipaka ya Israel na Libani mu ntambara yakwitwa ya gatatu ya Libani. Bitihise abarwanyi ba Hezbollah nabo bakambuka imipaka ya Israel na Libani bagatera Israel. Ibi nabyo byavamo intambara ya gatatu ya Israel na Libani. Iyi ni intambara ishobora kugira ingaruka zikomeye cyane mu gice cy'uburasirazuba bwo hagati Israel na Libani baherereyemo, kubera ko ishobora gutuma ibihugu nka Syria na Iran nabyo byinjira mu ntambara. Ibi rero birahamya ko ukutumvikana ndetse n'intambara hagati ya Libani na Israel cyangwa se imitwe y'abarwanyi ibarizwa muri Libani ikomeje kuva mu myaka 76 ishize, ndetse mu by'ukuri nta muntu uzi uko bizarangira. Mwakoze kutwumva.